Hamari tojito Felix Kagiri. Na ndi muikari wa Kiambu township ward. Na negoda juge kindu kimwe tukwenda ka muthenya wa muthi. Tukwenda twire andu covid ni real. Na nikyo tunyitanite muthenya wa muthi twike environment day ya youth. Toni youth no tunyite twi kindu kimwe. Niga tumenya atiriri maundu maria tureka kana matithia Wanjiku kana matithia mwananchi wa kawaida. Gwika environment ti ati umuthi niguo mwisho. Na tutiko ni thwagiru muno makiria no ni wetuonie nginya atumia thoko tumene tukunyita tukindu kimwe tutherie thoko citu mirito ko we sawa twina face mask tuheanite twina gloves na tunyitanite turi andu igana ona tuhote gutwarana na yuthi ino tondu tutangimanyita moko andu ni kura mekura ile mask ni heanite mask pieces 500 umuthi uyu na still tukuga umuthi niguo muthenya wa mwisho no tuguthi na mbere na kunyitanira na andu othe nitwoka thoko twahata thoko twathi stage yani turenda Kiambu ikoro itheru tondu mirimu ino ikuona ni mingi na to covid mirimu ni mingi muno irehagwo ni giko na kuskoro tugicamania na andu aria mararugama guku ni kionereria ya kumuonia andu aria othe me guku ati tukoragwo twi kiongo kimwe haha tikura turaikia haha ni gutheria turatheria.